Masibingelele kuseni kuyisabatha sithi sikhumbule kuphakameni uthaba kaSambothi lo bingelelayo inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni siphansi engqoqubo enanda la sibambe sikhona ekseni kuyisabatha mhla ka24 September 2022 namhlanje ke balaleli mlaleli weInanda 88.4 FM sisesikhumbuzweni seNkosi iNyangayezulu sithatha sithinte nje indaba yeNkosi iNyangayezulu namhlanje ngoba iNkosi nayo njengoba sithi sikhumbule kuphakameni ikhulele khona kuphakameni iwumuntu wakhona kuphakameni ngihamba naye ke ubaba uSandile kaMwandla namhlanje uMfundisi JS uMhlongo hayi asinaye namhlanje kodwa sizomthola emoyeni ngoba akekho uMfundisi kunezindlela za umsebenzi uMfundisi phela sihlala noMfundisi asikwazi ukuthi uMfundisi sihlale simbambe njalo kanti futhi izoke izinsuku zesikhumbuzo naye kunemsebenzi ayenza ngalezi zikhathi mfokamanje siqale ngawe sibingelene bonga ithuba Thaba ngibingelele kuwe baba Sambothi nakuye uMfundisi uMhlongo simdonse emoyeni ngibingelele kuba laleli bonke beInanda FM emagumbini omani omhlaba ngithi isabathe libusekele wonke umuntu uMfundisi weNkosi hawu namhlanje kuyaqala ke namhlanje ukuthi sikudonse ngeincingo eziyasebenza lezi zinto zabelungu siyabingelela Mfundisi weNkosi ngibingelele kunina bekunene namhlanje ngisho njalo ngithi nina bekunene ngiphansi kweintaba zaseMpuluzi ngiseMayflower sondelene neSwaziland njenganamhlanje ngize ngawo umsebenzi wokuzokhumbula iNyangayezulu la ngikhona ngize komunye umuzi weNkosi yasekuphakameni ola endaweni yaseMpuluzi kodwa njengamanje ngiseMayflower ngibingelele ke umona bonke abalaleli beNanda FM 88.4 ngesibingelelo esithi mini yesabatha mayibenhle babangcwele sibambile ke lala ngikhona ngizawuvuka nje manje ngiyesabatheni ngiyobatshela ngendaba yeNyangayezulu okudala iNyangayezulu ingene igcile kulomkhumbulo ekuphakameni ngoba namhlanje ngifuna abantu bazi iqiniso ngoba iNyangayezulu iNkosi yasekuphakameni iNkosi yasekuphakameni ingoba kwakufanele kwenzeke ukuthi kuhlukwane kwakufanele ukuthi iphume iye la ikhona manje ngoba kunesprofeto esisiwe ubaba omkhulu uBhombela isitimela samampondo umqalo wendlela engizongena kukona konke lokho ukuze abantu bazi ukuthi ukuhlukana kulona iphutha ukuba khona kwebandla esemzini wasekuphakameni akulona iphutha ingakho kungafanele sihlulelane ngoba konke kwenzeka ngesiprofeto siyintando kaNkuluNkulu ukuthi kulesikhathi esikusona sibe sesikhathini senkokhelo Mfundisi wayindlalela kamnandi sithi sikhumbule kuphakameni uthi ukhuluma ngeNkosi yakhe sekuphakameni ivele futhi ikhulele kuphakameni wena Mfundisi uyayazi iNkosi kusathi ubaba omncane ake ngikhulume lento qala ngichaze ngenzela ukuthi abantu bazi ukuthi lokuhlulela esikwenzayo ikona ngelinye ilanga esingezoba nezimpendulo njengoba kukhona ekuphakameni kukhona abasekuphakameni kukhona iNkosi uPhasha nebandla lasekuphakameni kuyisiprofeto kuyinto eshiwo iNkosi ilanga ngelinye ilanga mibiza omunye wezikhulu zomNazaretha ezaziyithunya zeNkosi ilanga ithi iNkosi ilanga emzini omunye ongaphesheya lapha eSouth Coast noma emampondweni ngolimi lwakithi ekukholweni ithi wena mfana ngifuna ungigadela umuzi wasekuphakameni ngenzela ukuthi abantu bazi ukuthi yonke lento yabo yokuhlulela ukuthi thina esingcono kunosibani akuyona yabo kodwa izenzo kaNkuluNkulu eqondo okuthile akekho ongcwele kunomunye sonke siyalingana ingakho iNyangayezulu ngelinye ilanga mase kuphakathi nendawo ithi sengiliphonsile inetha
khumbula ukuthi mokuphonsa inetha kubuthwa yonke into ekhona olwandle noma emfuleni omkhulu uthi sengiliphonsile inetha uthi lizobuya kanye nocamu nofezela na yonke into nezingqangqa uthi sokuyosefwa phambili angazi ukuthi uma umlandeli wenyanga yezulu uyithemba ukukhuluma kwayo ungazisho kanjani ukuthi mina sengufisho odliwayo ungakafikwa phambili mhlambe ke sengizoqala Thabo ngikhulume kakhulu ngenyanga yezulu yebo ayihlala phezulu kwalo udaba makuzofanele ngiqale ngikhulume ngenyanga yezulu ngiyazi inyanga yezulu sisasikhula siqala isikole ibifike esikoleni masicula lapha siculiswa uMiss Masinga umkhwekazi weNkosi yamaqadi eShembe Memorial School sifundela ekamu ehall first year no second year start 1 usala 2 kusendaweni eyodwa makufundwa ka first year second year uyazi ukufundwane sasithi thina sika first year sibe sisazimlolozela ka second year ngoba asilalele befundisa siseShembe Memorial ithina sodwa saba nelungelo lokuhamba ngecathulo ngaphakathi la kuthiwa ikhunulwa khona sisesikoleni inyanga yezulu esiyibona ke lapho idle amasuthi njalo ifike isicathulo esicwebezelayo inono lensizwa kodwa ke ngifuna ukusho la kunye ukuthi uma kukhulunywa ngesikhathi iqala ukuthi ihole ibandla sonke sangena ngaphansi kwenyanga yezulu ngephutha ke kwakufanele lifezeke isiprofeto sikababa mkhulu asenze esemzini wakabhekuzulu la khona ekala amasimo amabili indima zambili enye izolinywa inkosi ilanga enye izolinywa inkosi inyanga yezulu yaqala ke inkosi ilanga ngosuku lokuqala yayilima indima yayiqeda nya sakhuluma ingabi ngakusasa kwafanele ngene inyanga yezulu ithi ke indoda eyixoxa le ndaba ithi ixoxelwa umkhwana zokuyena oyibambe intambo kulima ingabi ithi kuthema sekufika usuku lwenyanga yezulu ithi zalima ingabi zase ziyaphambana ingakapheli inzimi usethi ke umqali wendlela ubhombela isitimela samampondo ngesikhathi sakhe kuyoba nje ngokungafanele yini ke sitabane sihlukane kodwa singahlulelani kwakufanele ke kufike umuntu ethi inkosi ilanga misikhumbula ukuthi khambe kwathiwa ngesikhathi sakhe kuyoba nje ibisithi mase kunje iseNkosini yasekuphakameni uphahla okuyona la kuqale khona ukuhlukana ithi wena ngifuna ukugade umuzi wasekuphakameni kusho inkosi laba ngenye indlela ngizama ukusho ukuthi ukube kwakuyinto yabantu le babe baningi abantu abahamba inyanga yezulu kwakuzoliwa bahlehla basekuphakameni baphume kodwa ngoba babe nikiwe ilungelo lokusala ekuphakameni ngoba ufuna sikhuluma iqiniso njengoba linjalo izingane zazi nabantu abakhetha inkosi bazi ukuthi kwenzeka kanjani uNkulunkulu wengeke ahluleke ukube kwangeyona intando yakho ukuthi kufezeke isiprofeto sokuthi uzoba khona inkokhelo ake ngiqhubekeke uma inyanga yezulu uthi omunye wamakhosazana eNkosi ilanga uAnti Nontando uthi ngelinye ilanga wayifica ihlele everanda endlini yawo nansi ngaphezulu kwekamu ungene sethenela imhlophe uqala endlini kamfundisi uNgcobudeni bese ulandela ngendlela yenyanga yezulu uthi wayifica ihlele everanda uthi wayithengele ipijama lokulala uthi awu mntanami ngiyabonga ngelinye ilanga njengoba ufika nje wena ungithengelele ipijama ukhona omunye futhi ozayo einganeni zikabazi zeNkosi wengasho ukuthi umfowethu wayithi uthi ukhona omunye ozayo einganeni zeNkosi ozomthengela okunye uthi ngoba mina sithi isiprofeto sempilo yami zonke izinto engehlela ziyongiphinda kabili
uthi ngikuxoxela indaba ke uthi sasihamba ngelinye ilanga sithunywe ubaba sihamba naye iNkosi ubaba wakhe uxoxela uAnti noNtando uthi ngathi mengabe endleni uthi umuntu oqala uyena wangitshela izinto zongiphinda kabili uthi wangitshela sabafana sino 64 uthi kumina uthi nasihamba usengaqhuzuka uthi lalela ke njengoba uqhuzuka nje siyale mase sibuya futhi uzoqhuzuka la ukwazi kanjani uthi ngisho ngoba mina wathi ubaba kumina izinto kuwena njalo wena izinto mezenzeka kuwena ziyenzeka kabili uthi uyafika ngelinye ilanga ufika usekhishiwe kuphakameni uthi mntanami njengoba ngikhiphile namhlanje basazophinda bangikhiphe futhi ngoba mina kwathiwa zonke izinto kumina ziyophinda kabili ingakho noma esengena endaweni yasesibhedlela wangena kabili futhi zonke izinto zakhe beyiphinda kabili naseswazini waya kabili zonke izinto zakhe yiphinda kabili ake ngixoxeke usuku lokuqala uma eyayindlangakazi ngiqale kulona nje uma endlangakazi ukwamenyezela akekho umuntu engathi wazi ukuthi kuyahanjwa kuthi wakuselusuku lodwa wathi ngiyaphuma ngiyahamba abangafuni bazawusala uma ngingaphosisa umhlangano waholwa umkhulu wakaNgcobo ngithi wake wayibamba bukhosi ngoba wayefaka umjiva ufaka bakhosi mefika entabeni inhlangakazi wakudabukisa ngoba ngo-1977 lo lapho ngangisesitolo enhlangakazi njengokuthi indawo yakithi kukhona inkosana yelanga ubhuti umuntu omuhle ezovula isitolo sizomlekelela ke ukuthi ke sidayisele ibandla ngoba sazadawona ozoba baningi waqhamuka ehamba yedwa no-driver ayemshayelela wahamba wesekhuphuka yedwa edabukisa wafica amakhehla amabili ayesemlindile phezulu entabeni okwakushaya umthetho wakangidi kithi enkumbeni kanyuso kanye nondikimba Ngcobo wakhona futhi enkumbeni kanyuso wafica wona omabili emphathele isihlalo sendwangu engenalutho wafika wahlala kuleso sihlalo sendwangu itafula ababeliphethe kwakuyiloko okuvulwa kunetray ngiyabona lawa ayama tray okusongwayo kwakuyiloko wehleli khona sawubona umhlangano uqhamuka lapha eMbumbulo wehla waze wayoshona phansi wahamba ngendlela endala wakhuphuka waze wazofika endlangakazi esinye seyigameko inhlangakazi yokuqala le ukhuluma ngayo inhlangakazi yokuqala le ngikhuluma ngayo ka-1977 eyahamba late kakhulu futhi amazwi akhe ngiyawakhumbula namhlanje ngifuna amaNazaretha amelalele abuke ukuthi sibhajwephi kungenzeke yini ukuthi zonke idube ekhona njengamanje ukuthi siyimbangela yongakholwa ngoba nomprofeti sikhona kodwa kufanele sisihloniphe bese siyakholwa akusuka ukuthi nokuphela kwalento yokubulawa komsebenzi kaShembe iyoqedwa isiprofeto kodwa iyoqedwa ukukholwa sikhumbula amazwi akhe isonto lokuqala uthi nina nangikhipha athi amadoda ngiyobusho nje isonto lesibili nina nangikhipha angithembi esinye isigameko engisikhumbulayo kunombungazo owawusemaqadini umuthi phezu kwaseklinikhi kulelo hlangana ubheke egroundini wawulapho kwakhona ogamshini lapho kwakubungazwa angisazi ukuthi kwakuqondene nani lowo kodwa ngiyakhumbula ukuthi kwakhona izikhulu zikahulumeni kukhona bonke abantu umuntu wanikwa ithuba lokukhulumela umndeni lapho
kwaba inkosana yenkosi ilanga engiyise wenkosi yasegenyezini esimbiza umakhula kancane thina. Yeah. Okuyena muntu kuphela ngaphezulu kwebandla owaphuma wathi emndenini ubaba omncane lo wami. Okwa esekhishiwe okuyena owayemyele enkosini ilanga afika athi baba ubaba omncane ulambile ufuna ukuthi nokuthi. Aphinde futhi ubaba omncane amthume kuyena ngikhuluma ngeNyangayezulu ukuthi ubaba omncane wakweleso sikhathi. Abuya amthume elangeni athi hamba uye enkosini wengasho ukuthi ubhuti ufike uthi. Uthi-ke ngalelo langa ngoba sinawo amanga kunje yibandla kuwona umndeni amanga sinawo amanga kunje abantu bebandla. Uthi ngalelo langa mase nikwithuba lokukhuluma uthi maNazaretha ngiyabonga ke mase nimthanda ngoba nini benimkhiphile ningamkhohlisi kodwa. Kwaphinda futhi kwathiwa sathi siphuma lapho zayivungama insizwa ngathi ayi kodwa-ke uneqhubu usekhuluma kabi ekhuluma iqiniso ngoba lifuneka iqiniso. Inkinga namanje ngiyacanga ukuthi abaningi bathi ngabe yikhulumelani lento ngiyikhulumela ukuthi abantu abaphenduka wazi ukuthi amanga ukuthi umndeni wazo iNyangayezulu. Mengikhuluma anontando ngikhulume ngaye manje inkosazane yelanga naye. Lo ngikhuluma ngaye manje inkosana yelanga okuyilona khanda lelanga. Okuyilona elingakaze sihlukane naye ngisho noma esemaqadini. Yeah. Lathi ngihamba naye. Obethi meqhamuka ngoba besijwayele ukuhamba naye ngemoto yomne wethu. Obethi meqhamuka kuyona iNyangayezulu. Ngisho noma uthi uyanikelisa abantu bangakanani iyeke imthathe bahambe bohlala endlini baxoxe naye endlini. Ngiyakhumbula ke ngelinye ilanga ngixoxa igameko nje zakhe. Abafunayo bongithinda oba ngayixoxa zonke ngiyiqede. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga siye eSwazini 1979 mangikhumbula kahle angiyanga mina ngalowo nyaka kodwa amabhasi wonke ayizolayisha ayibhalwa yimina ama-passport abantu azothatha ama-passport babebhaliswa yimina. Umuntu wayesenzela ama-passport kwakuyintombazane kwakunontembiso Tutu kwakwakatutu ehlala eClermont. Uyena uchwepheshe okusenzela ama-passport okuya eSwaziland. Ngahluleka ukuyenza ngaya. Mase kuhanjwa-ke kuyeSwazini isigameko esenzeka khona saveza isimangaliso ngoba ubaba wayezongena ngelinye isango abantu bangene ngelinye isango. Isango angena kulona kuthiwa kuthe makufika esangweni sokumiwe kulindiwe khona esangweni lapho kwase kuthiwa-ke zonke impahla zehle zizovulwa. Border gate. Kulezo moto ezazikhona kwakhona ngisho nemoto ethwele izitsha. Saseyikhishwa-ke ngiyayibona izitsha isonge kahle kanjani. Kwase kuthiwa cha maNazaretha akukho kungezovulwa nalokhu-ke nikusonge kahle kanje naze nakuhlobisa kuzovulwa nako. Bathi abafundisi hayi lalelani webakhathi bamasango. Leza ivulwa noma imaphi ezasezulwini zithwele ubungcwele zenze enkulu kabi. Bathi cha ngeke la phela kubusa umthetho. Umthetho uthi akuvulwa zizovulwa bese kuthiwa-ke hayi ngoba siyaphikisana eke sifonele umphathi wezwe-ke uSubhuza wesibili kukhona uSubhuza wesibili. Wafonelwa wathi okungenani ngicathi umphathi wabo wathi okungenani akufakwe inja-ke kubheka ukuthi akubona namabhomu. Baphinde futhi abafundisi bathi hayi bo inja ayingene kuphakameni inja iNazaretha aliyifuyi manje nake lezitsha ikaNkulunkulu seyizonukwa inja na. Bani ngani bathi abafundi lalelani-ke ningasisoli ngoba izofa le nja. Babekhona uMfundisi uMwelasi ababekhona lapho. Yayisondela inja yayinuka kancane nje isondela idilaya bathi bebona ishayeka phansi umsila wawuqonda. Yayiba khona lapha inja ngikhuluma ngenja
lo kuthiwa ingcanga ngikhuluma nje efundisiwe nje amaphoyisa esikoleni yafa yaqonda right isifile lenja kwasithiwa hayibo ngeke isimanga lesi faka ngaphathi zitsha kwangena ngonyaka ka1982 wabuyela eSwazini ngoba izinto zakhe zimphinda kabili ngase ngikhona nalapha amabhasi ayibhaliswa yimina sasihamba ngeOlympic yona yayicashiwe yayingaphezulu kweshumi yayiphuma ephakameni ukuphakama kuwodwa ngoba ukuphakama lesikhathi kwakulayisha umashu umlazi bonke babegibele ephakameni saphuma ngapha sangaphezulu ka10 elandelana siyokuma egolela sathi masifika khona safika indlali washesha umpakeni transport kushaya umgidi esangweni safike sehla nathi kwathiwa lalelani-ke manje yaniphinda leyo nto kufuna lama passport la abangenawo kuvaliwe nangale yathi iNyangayezulu ingena ngelinye igate asingeni kanye singena egolela thina ngithi iNkosi ayingena kumahamba la ingena khona kwathiwa nisangeni kwase kufonela usobhuza ithi iNkosi iNyangayezulu ithi ngonyama ngibuyele emumva-ke nalabantu mina yibona bayilento kuthiwa ngiyona uma bengangeni bona ngibuyele emumva kwase kwenziwa a special permit hamba nabantu abangenama-passport la abangenama-passport kwavulwa ibhuku elikhulu kwabhalwa amagama ethu sabhalwa sonke ngangihamba noshifu umhlamzima amaphumulo ngalelo langa kwabhalwa amagama abantu babhalwa bonke basebengena ngaphakathi laseswazini sangena ngamabhasi ayishaya ama-hazard wonke azayongena emzini weNkosi sobhuza kamanzini ngangiqala ngalowo nyaka 1982 ukuya eSwazini ilapho sathi masifika khona yangena inkonzo yesabatha yahla ngesonto kwayiwe emgidini sabona isimangaliso sabona umuhamba uya endlini la khona ama-toilet ubuye umanzi te isikotshi ngangigida esikotshini ubuye umanzi te ufike emgidini libalele la kugidwa khona simangaliso esasibonayo linanye imvula la lini imvula engayazi lina abagidayo abanethwa abagidayo ungayitoilet ubumazi uba liyane etoilet kodwa la kugidwa khona lahleli khona usobhuza neNyangayezulu nazo zonke iy'khulu nampo uNdlunkulu bakasobhuza abahleli bazungeza isibaya bahamba ngenyawo sabona izwe kuhloniphayo niyo futhi iNyangayezulu ukuthi uma uSamora Machel owephethe iMozambique ehambile emhlabeni njengoba adilika nebhanoyi lasha useqhamuka ehlotsheni zakhe ngikhuluma ngento okube buhlungu ukuthi ngingabi nayo indawo okugcina izinto ngoba ngagcina ngiyithola i-VHS yakhona iNyangayezulu isiyovula ithuna likaSamora Machel ukuze akhuphukele ezulwini imkhiphe emlilweni ngoba umphefumulo wakhe kuthiwa wawubanjwe emlilweni emenzela inkonzo yembali emenzela inkonzo yokumkhumbulela ezulwini etshelwa ibona abantu baseMozambique ukuthi kuthiwe kufuneka ushembe la uma-ke isikhulunywa lento ngephutha khona ushisano ongabufuni noma kubona umNazaretha ushakwazi ukuthi akho bandla elizozala likadembe kwase kwenzeka inqaba wayeseguliswa isifo senhliziyo ushisano wayesehamba emazweni aphesheya eyohlinzwa khona ukuze kwenziwa nganoma wezochona umthambo yini kodwa wayezofika hlale khona kwase kungena ibamba lelo bamba lalibukeka lisakhalashana ngisazocela ukuthi umuntu oyitholayo lento azi ukuthi mina nomfundisi umbethe esayithola eMozambique emasosheni sanikwa leyo VHS ithina sasebenza lo msebenzi sayithola
kodwa namhlanje angisenayo kodwa ngisazoke ngibheke lapha kugcinwa khona izinto kwamuhle museum ngisho ukuthi ke bese ke ibamba lakhe bese kanti lona lalamsana neqembe lalithi akeze phela uShembe azothandaza la kulele khona uSamara Mashel ukuze akhululwe ngoba umunye okhulula abantu mebeboshiwe uShembe lo ophesheya mesahambile lo bambile athi hey usahambile lo muntu welani ngamandla yayisiyawela inyanga yezulu mingene egate naseMozambique kwakushuma intuli kunabantu ababemi ngama-wheelchair abantu babesukuma idlula amen kuma-wheelchair amen leyo veshe siyayikhombisa yonke leyo nto ngazi ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ukuthi bangithandazise uNkulunkulu agcine enze ngiyithola ngelinye ilanga ukuze abantu ngibavezele kwakwenzekalayo ngoba izinto ziyalahleka ngazi izinto kaNkulunkulu zinokulahleka nje beyiduka obala nje kakhulu meyihlele endaweni engaphelele ngoba ngaleso sikhathi nami ngangumfanyana ngiyihlalela nomaphi kanti uNkulunkulu ayihlale endaweni engcolile ngathi likhona ilo photo Thabo ifoto lenyangayezulu mina ngikhuluma la ngecassette ngevideo cassette VHS ubone khuluma into yagcina yenzeka ke wafika ke wathandaza emathuneni ke mase thandaza emathuneni ke kwasikulunga ke siyabona uSamara Mashel wakhuphukela la yakhona amen ngiyafisa ke ukucacisa lokho inde futhi ukuthi umndeni kaShembe awukaze ube isitha senyanga yezulu ingakho umethi mina nangikhipha kakhombanga emndenini wakhomba ebandleni siyokwenza njani ukuze sisindiswe no hayi umuntu wami lo namhlanje ngokuza ukuthi inkinga esinazo kungenzeke ukuthi bambe lapho nina nangikhipha siqhubeka namanga kunokuthi silungise la konakala khona sibhizi sifutha amanye sieda amanye phezulu kwamanye abantu abahamba phambili lapha kuzona zonke inhlaka ezikhona ezithanda inyanga yezulu yonke lento engiyikhulumayo abana ndaba nayo ngoba into abanendaba nayo abantu bafuna ukucosha imvuthuluka emakhosini aselihlalweni abafuna ukutshela abantu iqiniso lokuthi songene ezulwini masinje abazali bethu banecala lokuthi bakhipha inyanga yezulu ephakameni ithi iNkosi ilanga kusho umfana kaNgema uthi bebefika amadoda ezobika ukuthi sesimkhiphile ubaba omncane ithi inyanga yezulu niyoyithathaphi inkomo eziyingulungwane zokumbuyisela emzini wasekuphakameni ngenye indlela ithi iNkosi ilanga mayisele kuphakameni asiyilungise lento ayikazi isho iNkosi yasekuphakameni nathi ngizwa ukukhula amaclip afakayo kukhona indoda ithi awukho umbuzo ongaphezulu komuzi wasebuhleni ngiyayilungisa lento iNkosi ilanga ithi engathi uNkulunkulu angasiphi indawo le ndawo inwebeke ibe nkulu akathanga ukuthi kathi singathola umuzi ozoba ngcono kunowasekuphakameni ingakho kwaze kwasuka umphathi umkhize wala kithi elokhuzeni kamaphumulo kanye nezinsizwa zaseThekwini bahlangana bathi thina singayihlanganisa imali sithenga indawo ngoba kunendawo enkulu lapha ngaphesheya osukuyikabhi khona kwakhona umlungu lapho akuthi umayela babefuna umlweba kuthengwe leyo ndawo mhlambe ke iparadise yehle indlaleke ifike emgwaqweni izifike phambi kwethempeli elikanoyinkobe ukungenani abantu mhlambe banele kodwa lamadoda afuna ukuthenga indawo babenzela ukuthi mhlambe kuhlehliswa abantu kancane akaze kube khona isikhathi ingakho entshumayelo nayo ukuthi ka-1968 ithi uManazaretha umudilika lo mzi wasekuphakameni niyoba njani ngoba lo mzi ngeke wakhiwe kwenye indawo kula ephakameni ithi zazikhona ezinye indawo kodwa uNkulunkulu wawubeka la amasango la mane kodwa ezulwini asazi ukuthi mangaki
ngiyakhumbula mfundisi ngathi le ndaba yokufuna indawo yagcina ubonile iNkosi langa lo muzi ulenga yabo njalo kodwa wawungezoba uphethe indaba yelokhuzini wawungezosusa ukuphakama phakama iplani yasekuphakameni yehle ezulwini namasana khona adwetshwe ezulwini ngakho-ke abantu abangakhohliswa yithini esithi sibadala bese sikhuluma ngoba ngikubuza ukunye ithe iNyangayezulu mesihlala funa abantu bakwazi lokhu mayisihlala abantu abayikhiphayo abanye babo ngiyabazi ngangibabona ngoba ngangitshela ogodweni olusemva kwendlu yayo usibanibani nosibanibani amagama abo ngiyawazi ngibona abashoqala bathi iNkosi le kwakhulunywa ngayo uma-ke kungekho amanga kubantu ngekhathi ukuthi iNkosi kwakhulunywa ngayo base beqonisenini ukuthi bayikhipha base bekhohliwe yini ukuthi kwakhulunywa ngayo ngenkathi beyikhipha base bekhohliwe yini ngoba ukubekwa kwayo njengoba bethi yagcotshwa yini iNkosi langa kungaphambili usekhishwa kanjani umuntu bazi ukuthi ugcotshiwe umuntu wasezulwini ukhishwa ngoba abantu banamanga babe ney'nhloso zabo engaqondene nokukholwa ngisho ukuthi-ke abantu bazi ukuthi iNyangayezulu ngibonge kakhulu ngifuna ukubonga iNkosi yaseGenyezini okuthe uma ngifika khona nami ngilambele ukuthi isikhumbuzo seNyangayezulu ngafika ibhizi isigqugquzela ithi iNyangayezulu soyikhumbula noma kanjani ngoba nina nizela nje nizonikelela uhlanganisa imindeni yenu iNyangayezulu-ke iwumndeni wakashembe asizokwazi ukuyikhipha eceleni ngoba kochaza ukuthi thina sihlukanisa umndeni siyayazi iyona eyanamathela kubaba wayo iNkosi yaseGenyezini konke kwaziyo ngishezelwe iNkosi langa yathuma yena behamba nomanxumalo beyomsika ingabe entabazwe kwakamNyangayezulu babe babili kuthiwa bangambelethi abomkhona mesekhathela umnyathatho omunye behamba nomakhulu kancane bemgonile iNyangayezulu nomanxumalo ngisho ukuthi-ke akaze kube khona ubutha phakathi komndeni wakashembe neNyangayezulu kodwa kwafika thina khona incwadi ekhuluma ngamayiyane ngithi kwaqhamuka amayiyane ngithi kuzakaliya Zakariya leyo ncwadi ngathi Zakariya thubani kodwa ikhuluma ukuthi kwaqhamuka amayiyane ayisehlangana ayisenza ukuthanda kwawo amayiyane-ke cishe ukuthi obaba bethu abaphambili abakwazanga ukuba neqiniso namhlanje sikhumbula leyo nto sikhumbula indoda ebiwusaziwayo eNanda ebiphila kanye noDr Gumede noMfundisi uSikhakhane nabanye abaningi okwakuyisaziwa okwabesifundi ithi mina ngisifundiswa sokuqala la eNanda iphila nogandaganda thina uyingane ugandaganda uyingane oDr Gumede aphile nabo uDr Gumede nangiya lapha ngenzansi kwase stop 8 umndeni wakaphakathi imfundiso zonke lezo ezayihlala igqoka amasuthu igqoka amasuthu yizona ifundiswa lezo ezazikhona eNanda ezazinendaba ezayihlala khona ongangeni ungasikhuluma isingisi bonke no champion wawifuna iNyangayezulu-ke yayilowo mdibi kwakuyindoda eyaziwayo igama layo eliphelele angitholele uNkulunkulu wasekuphakameni ngiyalibiza ngoba ngenzela labaya abathi igama lakukula akuyena ukula kodwa ukhula benqaba kwenza wona amandiya ngiyakhumbula lelo gama likakula siqala ukulibona kuleli foto elinenhlangakazi ukhula benqaba ukhula benqaba uthi-ke ugogo wami uMasuwela lapha estop 8 esitolo lesesibhalite elangeni umjebheni enhla kwakareji tuzokareji uthi ubaba mkhulu membiza wayethi webhudi ithenye insizwa-ke esihambe sicoshela nayo indaba
ithi maya ethi bhuti iNyangayezulu wayethi bani elangeni ngithi mina ngazi ngoba ilanga ngathi wesaba nokulibiza igama lalo baba mkhulu kodwa iNyangayezulu wethu webhuti yilezo ndaba ke namhlanje esiyikhuluma kuningi ebengakukhuluma ngiyakhumbula mzwane ishada phezu kwasendlini le esingena kuyona manje sishaya insimbi sezingane okuthiwa iseginye ezinye kuphakameni kuyona iginye ezinye le yaseTrustfit iginye ezinye yindlu esekuphakameni ngaphakathi ilendlu le okwakuthi ephakameni esasibuya sasijwayele ukubona ngayo umfundisi ongenalo idokodo sasimona ezolala khona ezolinda bese sazi ukuthi uyena uzohola umhlangano uMhlangakazi wawungasuki kwakho ufike nje usuzohola umhlangano ngobhoko ungalindanga ephakameni wayehlala lapho umfundisi sifike kuseNgo6 sikhiphe ingubo zakhe siyibeke everanda mase atale everanda dabukise mase siphuma sesithandazile simqokulele simbuyisele ngaphakathi sesiyazi ukuthi uyena uzohola umhlangano uMhlangakazi lo umfundisi leyo ndigama la seginye ezinye kwakulapho ke eshada noMamadlala lapha aqhamuka khona ephethe into esasuit cover eyangaphakathi endlini emhlophe eNkosini ilanga meqhamuka sasithi uyovunula baqhamuka efaka isuit yakhe le enomsila yabo lo sonke kokuqala ila ngumbo ungathi ibheshu bethi kokorosho efake nesigqoko samasulumane lesi siphakeme ezimuelane kodwa esiphakeme ngiyasibona sakubona ukuthi uzofika sha umgidi yafika into yasezulwini yayihlalela phansi kwambesa kwaqedwa ungibetho hey mfundisi ziningi ayipheli ngiyabona sesibheke nasehoreni lesihlanu ngiyazi kuzoba buhlungu u10 to manje kuzoba buhlungu ukubalaleli ukuthi ngikunqamule kodwa ke wena wala ekhaya ngekuyiqede zonke wena umfana wasekuphakameni ziningi kakhulu mangase sithi qeda mfundisi awu phela ngeke azikho inhlelo engabuye ingene kwinanda FM ngashona ilanga ngeke iphele ngoba manje kuthiwa ngicede manje kuzofanele ngubaleli ngobani ababemkhipha hayi sengikunyathela ubhozo hey kufanele ngikunyathela ubhozo phela ngibe ngikunyathela ubhozo hayi kahle phela wasusho konke manje ungabusakhipha konke uyayikhumbula inyanga yasho njalo kubaba mkhulu inyanga mthatha ethi hawu mfundisi kanti ususho konke kasukhuluma konke asibonge bafowethu ohlelo nolukhulu kanje sibonge bese ngisho ukuthi ngelinye ilanga khona ngila uma uNkulunkulu evuma ngoba namhlanje kubantu bazobuza bakhuluma iNyangayezulu ukuthi bakhuluma iNyangayezulu yasekuphakameni ngelinye ilanga ukuzwa sikhuluma ngeNkosi yasekuphakameni ngaphakathi uphasha sikhuluma ngaye ngelinye ilanga ngoba basekuphakameni ukuze siqede lento yokuhlulelana kanti iNkosi yakhuluma ngalento uMfundisi uMhlongo lo inamba yakhe mina bangangithinta namanje nje akusalali into abafuna ngithinta kuyona leyo namba 060 61 31 515 060 61 31 515 iNkosi yomusinibusise abayisikhumbuzo mahambe kahle nami ngizosibamba la sengizovuka nje ngiyele ekuthuleni home emzini weNkosi umfundisi uJesse Mhlongo useMpumalanga bamthinta nabangakhona eMpumalanga bamthinta beza ukuthi kephi umfundisi bamthinte abaseMpumalanga nje mokhona abalalele eMpumalanga province abangithinta ngikhona ngiseduze kwabo manje no eThekwini owazi ukuthi mhlawumbe abantu baseMpumalanga balalele amthinto oseMpumalanga amthathe hey thinta le namba nanga umfundisi ngalapho ngilele Mayflower ngilele emzini la wakamabuza la ngilele khona okuyimember yesonto naye esinaye bangiphethe kahle nje ngihleli kahle kakhulu sengikhuluma ozethu sebehothi hawu siyabonga
sibacelele isibusise enkosini yasekuphakameni nabadinga inamba yakho futhi ke mangabe ungayizwanga kahle abame baye lapha ku Facebook page ethi sikhumbule kuphakameni bazobona nakuma post amadala nje bazoyibona ihlezi ikhona inamba kaMfundisi Jesse Mhlongo. Mfundisi sibonga kakhulu iNkosi mayivumile sizobe sinawe futhi ngesabatha elizayo. Sibonga kakhulu engizokwenza la mhlawumbe isikhathi masivuma ngizomntshontsha kancane uAnti Nontando ekhuluma le ndaba ade uyikhuluma ngenzela ukuthi abantu bangasho ukuthi uyamkhulumela ngimuthi jwampu ngiyacela umthonje ngibonga sibonga kakhulu Mfundisi. Siyabonga kakhulu baba, sibonga kakhulu. Nisale kahle Nanda, sonibona ngomsombuluko. Amen. Sabathelike Mfundisi. Amen, amen baba uMwandla. Usikhumbule kuphakameni sibonga kakhulu kuMfundisi uJS Mhlongo. Inanda 88.4 FM usikhumbule kuphakameni sisesikhumbuzweni seNkosi iNyangayezulu esongena namhlanje ebusuku mhla ka24 ngomhla njengoba kumhla ka24 September iNkosi iNyangayezulu yahamba mhla 25 sihlale siyichaza ke le ndaba sithi thina usuku siliqala ebusuku so kahle vele kuzobe sekumhla ka25 njengoba kuzobe ngena isikhumbuzo kodwa ngokwekhalenda leli esikulona iGregorian kuthiwe ke umhla ka24 kuthi kule nyanga nje izolo bekuqala unyaka wethu thina bantu bala eAfrika kumhla ka1 enyangeni kaMandulo kuqala unyaka abavukile izolo ekseni babuka ilanga balibonile ilanga bazokutshela abantu bathi ilanga belidansi izolo bakwazile ukuthi balibuke ku asilungiseni sakhuluma ngalento saze sasho ukuthi abantu abolibuka ilanga ukuthi lizobe lenzani ngomhla ka23 September ngokwekhalenda leli iGregorian bavukile abantu bangithintile izolo bathi babona isimanga indaba kodwa iqala ebusuku before liphuma ilanga kukhona izinto ebezenzeka emkhathini ebeyibika ukuthi unyaka usuyaqala lalela kusasa ku asilungiseni 6 to 9 ntambama sizophinde futhi siyichaze leyo nto ukuthi bekwenzakalani usikhumbule kuphakameni lo asongena kakhulu endabeni zokuqala konyaka nani kodwa ke iNkosi iNyangayezulu njengoba sisesikhumbuzo sayo isikhumbuzo seNkosi iNyangayezulu sihlangane nezinto eziningi u23 isifungo seyinsizwa isifungo seyinsizwa u23 phuma kuona phuma ku23 ku24 kungena isikhumbuzo u25 amakhosikazi uMfundisi ubese ishiya leyo ndaba kodwa ke vele uhleze ekhuluma ngayo leyo ukuthi semhlanganeni wamakhosikazi wayichaza kabanzi useke wayichaza kaningi nangendaba wayixhuma nangendaba yasentanda wachaza kakhulu ngamakhosikazi but ke kuzoba u25 ngesonto kuzoba u25 ngesonto lento ixhumene izintaba kodwa okukhulu kunakho konke isikhathi manje sokuthi imiqondo yethu ivuleke isikhathi sazi ukuthi makuvula unyaka lokhu kuqondana kahle kusuke ku u23 makuvula unyaka kunezinto ke eswevula unyaka ngoba unyaka uvula isikhathi kuthiwa sihlobo kuqhakaza ihlahla kwenzeka yonke lento kusuke kuqala unyaka impilo entsha kuvuleka konke so abantu kufanele bayazi leyo nto kodwa ke sizoyincenga kancane nje sizofika nakuyona ngelinye ilanga kodwa ku asilungiseni kusasa 6 to 9 Ndlovukazi uMapule imina ngizobe ngikhona ubaba uMyaza iNkosi mayivumile sizoqhubeka nayo leyo ndaba ungakhohlwa Thibos baba Sambothi sorry ukuthi luyingqophamlando nje lesikhathi esikusona noma nje kule nyanga esikuyona Mandulo nje basho ukuthi siqondene nezinto eziningi ngoba sisekulona ikhulu unyaka lesabatha indaba enkulu le ikhohlwa njalo leyo nto wasiza Mwandla ukuthi kubakhumbuza abalaleli ukuthi 600 years wesabatha isabatha lafika isabatha lafika u1922 so sikuphu 100 years wesabatha and bambala abantu abaligcinayo umhlaba jikelele indaba yobunazethi indaba enkulu kabi
hayi usuthinta indaba siyakhohlwa kanti lento sasithe soyikhuluma nje unyaka wonke uzuphela unyaka kodwa ngihlale ngilibale ukusho ukuthi no 600 years wesabathi ngifuna manje ukuthi ngidonse lapha yale kade ethi ngizoyithi drop Antonontando bese siqhubeka sibamba abanye bosanta bethu ubaba uCebekhulu naye asitshele ukwazi kwakhe iNyangayezulu ubaba uCebekhulu akaye amsekho kodwa ke umuntu oyazi iNyangayezulu osebenze naye la kwinanda 88.4 FM inamba yethu ka WhatsApp yase studio ithi 060 4650345 060 4650345 ungathumela ivoice note sizokwazi ukuthi siyidlale uphinde futhi usicheke epageini sikhumbule kuphakameni uphinde usicheke kuyipage inanda 88.4 FM lapha ku Facebook uzokwazi ukuthi uthole ngoba nazi into zami sathi ukuhlupha kancane ngizocela ukuthi sivele singene kuyena ubaba uCebekhulu ngoba isikhathi siyahamba ubaba uCebekhulu lo ke athi ngibo nanokuthi nje Thabo nje ubusalungisa nje lapho inkinopho nje basingasidlala ngesihlabela u220 lesi esimisela ukusetshenziswa mekuyizikhumbuzo ngoba sihlonipha umthetho owabekelwa ukuhlatshelwa kwaso ngoba sihlatshelwa kahle hle ngase isikhumbuzo asihlale phezulu kababa uCebekhulu yabo 76 izidumuzela kakhulu iNkosi 76 izidumuzela kakhulu kwakuyinhlangano yentombi iNkosi inhlangano yentombi yayiyenzele kwaBhekuzulu nayazi inhlangano yentombi yebo yayiyenzele lapha inhlangano yentombi iNkosi isuke eshowa yayokwenza inhlangano yentombi kwaBhekuzulu bangithatha ke lapha siya kwaBhekuzulu lapha mase fika lapha kwaBhekuzulu iNkosi engasaziwa iNkosi yaqala iNkosi ukuphuma endlini ngalelo langa mhla kufike mina uMfundisi umtshali nongubane umsekhona ngomphatheli sasesigodi ine sengumvangeli ngabe umsekhona uzoba umfundisi nomthelesi usengumfundisi manje iNkosi engasaziyo ngasabona yayiphumela yona endlini iNkosi ngoba yasibona sifika ngemonto idokotela la libuka ekamla ebona imonto imalapha ekamla esithumela intombazana ukuthi ayiyo ukuthi le monto emalapha ekamla awuyona le mfana kaCebekhulu sesibona intombazana esiyaguqa thunya iNkosi ubuza ukuthi le monto emalapha uyona le mfana kaCebekhulu base ngiyafuna iyo intombazana yaphindile iyafika lapha yafika iyona imoto yomfana kaCebekhulu yabuya futhi intombazana ithi iNkosi umfana kaCebekhulu akeze kuyona nalaba ahamba nabo sasuka lapho umthetho umfundisi wayezaba nje sasibingelela umfundisi wakhona lapha elokhuzaneni lapha nje sasibingelele kwaBhekuzulu lapha nje sasibingelele singakhuluma singakabuzi ukuthi iNkosi enjani yasuka nje sasiyiNkosi iyaphuma iNkosi la sesihleli nje la sesiguqile la sesihleli evulande endlini yayo iyaphuma ingehambela iphethe itafulana eliyindingilizana elithe itafulana lezenthathu phethe lona ngesandla filibeka la phambi kwayo imile la eNyanga evulande bayisesoma ungubane umvangeli usengene umvangeli engimphathele sizwa ngaleso sikhathi wayesengena endlini esithatha isihlalo seNkosi sesibeka lapha imikhona sesihlalo esisibengelela kasi siyavuka isibuza impilo
waphendula umfundisi umtshalo wathi siyaphila ongekho ukuphila ngoba iNkosi asisakwazi ukuyibona. Ithi iNkosi lento engiphethe ayivumba ngikhulume sengathi ngingathula ngakhuluma. Uthi kumfundisi thunyiwe ibandla laseGoli uba sizobona iNkosi ngoba thina amabandla sikhathazekile ngokungasayiboni iNkosi. Ithi iNkosi impendulo ayibuyisa lapho awu mfundisi yabona ibandla laseGoli ubanithumela uba nizombona. Lento engiphethe angathi ngathula nje ngakhuluma njengoba nje abantu bengakhuluma. Lento engiphethe ayivumba ngikhuluma sathi ngathula. Ngiyabonga ebandleni laseGoli, ibandla laseGoli iNkosi ibusise. Ibandla laseGoli iNkosi ikhulise. Ngiyaqala ukubona abantu bethunywe yibandla bethi bazokungibona. Abantu abezi bini ukuzobuza nje nokuthi njani. Yabo bandeni laseGoli wena mfana kaCebekhulu uyaphila uphakameni Nkosi yamakhosi uyaphila baba omncane kumbona Nkosi yamakhosi ngeke umbona umboni engayizivela khaya yabo ngizobona baba omncane ngizokuthuma kubaba omncane uma kuvala inhlangano la siyahamba siphindele eshop baba omncane uyosithola eshop ubaba omncane sasuka naye la akungazi khona umuntu sezayo lapha emhlabeni lo msebenzi esiwenzayo sawunikwe ezulwini. Ubaba omncane njengoba bemkhiphile nje lapha ephakameni abahlala khona ephakameni banecala. Amakhosikazi yenu madoda sephakameni anecala ngokukhipha ubaba omncane ephakameni. Ubaba omncane wakhishwa amakhosikazi ephakameni iNyangayezulu. Mangikhona lapha ephakameni kuba iNkosi iNyangayezulu ikhishwa ngamakhosikazi. Lo nkosikazi ophe kwami la ngathatha ukhiye ngofaka eminyango ngaphandle ngimvalela phakathi edolobheni ngilalela engikuzwa kushiwo kuthiwa munye umuntu kulaba bantu ababili ilanga nenyanga kuhlukene nje iziqu kodwa munye umuntu kubona bobabili ngangalela nje lokho ukusho njalo ukuthi munye umuntu kulabo bantu ababili akekho ongomunye umuntu laba bantu bobabili ngangalela lezo khulume ekhuluma ngabaziyo sawukhiyena ngedokodweni lapha inkosikazi eyayihola amakhosikazi iyokhipha iNyangayezulu lapha ephakameni yahamba kabuhlungabe emhlabeni kambe mina ngimbadoko ngitsezinga yahamba kabuhlungabe leyo nkosikazi emhlabeni yathi mayi ingene emgwaqweni lapha ndiphuma edolobheni layo ingene emgwaqweni la lo dabule ekhaya lapha ephakameni kambe kuphela itheni iNyangayezulu bonke abangikhiphe ephakameni abeze bazocela into ethelele
lo nkosikazi akazange ayikocente ngisho iNkosi iNyangayezulu isikhona emzini wasephakameni ingene ecathulweni zelanga azange ayihluphe ngokucentethelela ukuthi nahola amakhosikazi nokukhipha emzini wasephakameni ayikhiphelani iNkosi ephakameni bethi iNkosi idumuzela nje ibulawa iNyangayezulu kusho njalo bethi idumuzela nje iNkosi ilanga idumuzeliswa iNyangayezulu ukuthi wasengene nalomoya wokuhlola khona wayesevele nendawo kwenzeka lokho umntanami nje iNkosi iNyangayezulu ikhishwa ngamakhosikazi uyabuka ngoba ngane lokuqopha eminyango lapha ibhalela unkosikazi ngayo uma ngemva kwabhekizulu la nabuka ngaphesheya lapha esangweni kuyabonakala ke endlini yeNyangayezulu iNyangayezulu nathi esiflat isikhulume ihleli lapha iNyangayezulu ihleli esitulweni ibhala u4 ifunda iphela amakhosikazi awela lapha emgwaqweni nje awela ashona kuyo iNyangayezulu ngabuka nje yime emva kwabhekizulu uyaphenduka lo nkosikazi ehola amakhosikazi mase esengale komgwaqo amakhosikazi uthi engibona ngimila ngemva kwabhekizulu uthi uphi unkosikazi wakho wena ngithi mina ngimazi eThekwini ngisho ngimvaleleni why English yegeje baba ufika enyangeni yezulu ihleli lapha eVlandi endlini yakhe hamba phakathi azange nje umuntu wasezulu ngoba wasuke ehlaleni nje bathathi isihlalo lesakhe sahleli kusona lapha enyangeni nasendlini waphuma lapho isegqoke into ebhanti yakhe usefake isigqoko sakhe ekhanda ngendlela engakubona kwenzeka lapha inkosikazi le eyayona ehola amakhosikazi kwathi la ebekunyawo phansi emhlabathini lapha ubaba yaqhawula lapha kade nyathela khona negeje hlabathi yayibuthela endishini yathi wonke amakhosikazi agawule lapho ugawule khona yona hlabathi ayifake endishini wazi waphuma umuntu wasezulwini esangweni etsheni esangweni waphuma wedlula ezindlini lezi ezikhona lapho wakhuphuka wagudla isigqoko sikagesi lapho washona nesigcawu esingaphezulu lapho wagudla indlu le eyesitini esibomvu wawela umgwaqo wawelela emhubheni lo ophuma uhamba ngaphansi komgaqo yebo owelela kofuka wabelela emsilingeni lapho wayema lapho wababuka bezintanga amakhosikazi wema emsilingeni lapho wabelela emsilingeni awela amakhosikazi azaphela eza lapha emi ngakhona wathi mayiseweli laphela amakhosikazi ucingo lwalele phansi lapho lokucinisa ngengayizivela shona ngizivela lesikhathi ehamba lapha nyathela khona agawula amakhosikazi inhlabathi efake indishini agawula amakhosikazi inhlabathi efake indishini ngoba njalo wazodlula endlini yamakhosi oshaya endalindodla khona isiguqo sikababa omkhulu esinomsisi ngale endalindodla fike wangena kusona leso siguqo baba ufike wema lapho babele esihlahleni wabuka amakhosikazi ezodlula endlini yamakhosi la aza aphela uqhamuka ngendlu yamakhosi ukuphuma lapho lesi siguqo leso kumele emgwaqweni kumgwaqo lo oshona kwaphiki fika lapho wathi uma lapho wabuka amakhosikazi eza wasuka lapho wangena emgwaqo wangena waya emgwaqweni lo khuphukayo oshona enhla ufike bayema lapho ophenduka wabuka amakhosikazi ethola inhlabathi emakhanda emini wema wabuka amakhosikazi eza ethola inhlabathi le nkosikazi le oyiyona ayihola amakhosikazi yayithula indishe ekhanda ithatha inhlabathi yayidipha ngale umgwaqo lo oshona kwaphiki hlabathi yelidibhela ekade
beyikha lapha kade hamba khona inhlaba wathi usuka lapho into yasezulwini sebeqedile ulokhunga ukuchitha lenhlabathi isithi lenkosikazi ehola amakhosikazi asambeni siye emfuleni estudio yasogeza hamba emfuleni estudio yasogeza waphenduka lapho umgwaqweni into yasezulwini waya kule nhlabathi echithiwe la ufike emapheki kwakhe yimiphi-ke manje mina lapho ngilomgwaqweni la ngiyambuka uphenduka lapha eya lapha nje kule nhlabathi ngiyambuka wema la wathi izandla ubuke phakamile isiphatho isuka lapho waye ngomgwaqo ngayizivela abanyama shoni ngayizivela kwaze kufika kimi nje ukuthi angihambe ngiyofaka upetrol emtshebheni umuntu wathi lapha nje esitolo lesi siphezulu lapha kwaKasimbe kumgwaqano wehlawu lapho ongenela emgwaqweni wetiyela ngamfica lapho baba iNyangayezulu ngamisa imoto wathi miselani imoto ngathi mina ngimisela ubanga ngithatha ubaba ngiyombeka ekhaya kathi bazokhipha ngathi mina baba kulungile ngabe ngiphiphela leli icala wambeka ngiyambeka ekhaya ngazivela avuwe kanti bangibonile abantu khona mala ngathi buya lapho ngifaka nje imoto la emnyango phambi kwendlu kaZulu afika inhlanhla simi lapho nezageni simi nezageni inhlanhla yasi kubonile wena kuthi kusetshenzwa wena ukwenza ukuphambene nokusebenza kusetshenzwa ngathi nje kanti kusetshenzwa awubonanga amakhosikazi emqhubu babo omncane la ngiyaya ngihlangene nabo mina ngiyakwazi ngakuzela lapha ephakameni ongazi ukuthi wezelana ephakameni uyokwenza okwenziwa la makhosikazi ngisho ngafaka umuntu umuntu ngishona dokotela akekho watshela umunye kulabo engihamba nabo ukuthi kufuneka sihlakazeke kungathi kulensi enhlanhla ukuthi engayifiki isimo isichongololo lapho kufaka khona imoto kwathi kwanje hlaka akekho watshela umuntu fanhlakazi kanje hlaka kwakhe ngisho lawo mase Futhi awukazi uzubahlukanise bona labantu bobabili kwakuumuntu oyedwa hayi angani ilathi phuma baba mkhulu wathi oyohlukanisa lapha kuyobakazalanga indoda nomfazi liphuma baba mkhulu oyohlukanisa lapha kuyobakazalanga indoda nomfazi ngingangaqhamuka kanjani lehlukana izele indoda nomfazi iNkosi iNyangayezulu ikhothama nje iNkosi ikhothama nje iNkosi iyayidinga ukubonana naye iNyangayezulu eshowe mina ngisuka lapha kwaBheka uZulu ngize ephakameni ngiphethe incwadi eziwu2 hayibo ngiphethe incwadi eziwu2 zayelinda ngiphethe incwadi yangena endlini iNkosi yasukuma esihlalweni yangena endlini yaphuma isiphuma iphethe envelope eziwu3 namaphepha awu3 kule ncwadi le yokuqala yayibhala la envelope yayibeka eceleni lezi ezimbili incwadi yayibhala yayisithi lezi incwadi ziyelinda angazi ukuthi ngizophathisa bani kodwa umuntu engikhumbula kathi uyelinda okhona waselinda ngeNkosazana ngifuna ibandla leselinda likhuluma indaba kaButhelezi umshumayeli uButhelezi
ukhishwe ibandla laseLindi angathi limkhiphelani ibandla laseLindi uThelisi ngoba thina sisebenza ngaye noma kuphi lapho siyoba khona siyosebenza ngaye uThelisi ngoba sisebenza ngaye namanje masifike emzini waseLindi bese likhuluma indaba kaSibiya uSibiya ungumsebenzi omkhulu kaShembe azibonakalisa ngawo uShembe efika emzini waseLindi ngiphethe incwadi ke mina ephuma ekwabhekizolo ngayidlulisa leyo ncwadi ngayiseNkosini iNyangayezulu yafika yayimukela incwadi iNyangayezulu incwadi iphuma ukuthi ngiphuma eNkosini kwabhekizolo awu uphuma kwabhekizolo wena baba uphuma kwabhekizolo ngiyibonile iNkosi ngiyibonile injani cha ngiyibonile yona iphathekile kodwa besina ngikhuluma naye impela thatha le ncwadi yeni uyayivula uyayifunda ufaka isandla phakathi envelope uphuma 60 rand ngangubonile iNkosi ufaka lo 60 rand umu 60 rand uthi yobheka uphethe incwadi inemali phakathi ubonile iNkosi ifa ngekhaya uthi iNkosi la kule ncwadi ibhala ukuthi ngifuna ngibonane naye eshowe ngifuna ngibonane naye eshowe ithi iNkosi izosuka ngolwesibili eshowe kule ncwadi ngifuna ngifike mina eshowe ngalo lwesibili kwakuyisonto ngalelo mhla mina ngavuka ngomsombuluko mina ngawunika iNkosi iNyangayezulu incwadi ngavuka ngomsombuluko ngawunika iNkosi iNyangayezulu incwadi engangifike nayo ngiphuma kwabhekizolo ngolwesibili iNyangayezulu ngimila eFlandi nenkosana uNkanyezi umele yena ukuthola imoto ezikhuphukayo eziyenqa ezivele uthi ufuna ukubonana neNkosi iNyangayezulu engazivele ngithi ke mina yapha ngolesibili ngithi ke mina kuyena kade ngikuyona iNkosi mina izoba ngihambisana incwadi sakhuluma lokho nje nansi iNyangayezulu yehle emotweni khona umuntu lapho wayena nemlenze enomlenze wodwa kuthiwa uBhe leyo ngasenqezivele makhelwane wayo yehla kuye iNkosi uBhe iNyangayezulu yehla lapho eyibona noNkosana sahamba sesho khona amafutha emotweni nepetrol uthi iNkosana awukho upetrol amafutha ngathi ngiyakhona kodwa benganele uthi hamba faka amafutha emotweni ipetrol lapha kwachini jayi manje siyahamba manje siyabo kwabekile esho iNkosi isesho siyobona nakhona esho usho ukhishiwe yomuntu wasezulwini bamkhiphile ePhakameni uthi yakwa eshowe nje ukhishiwe ePhakameni kuhamba ngayiphi imoto manje wayena yakhe iNyangayezulu yayina imoto yakho isitawuthi esaziveza angazi ukuthi jela daweni uzwe kanjani ukuthi bengiphethe incwadi kade ngiyihambisile leyo ncwadi eNkosini iNyangayezulu izwa angathi uJela Stano wezwa kanjani yamazi uJela Stano siyamlemeza ukusumeza umzonke wasePhakameni ehlala sote ngamandla sote ngamandla iloli nathi lakhe limile la eBedford imile lapha iyayilashitha ngelamanzi ngemva amanzi abantu bakhamasa masinyane ufuna ukuthira ithanga libele phansi uyahamba nenhlalisothi abantu bakhamasa bathatha ithanga libele phansi
That's what you have to tell them, members. See a show. Oh, that's what you want. Izole lokuthi yesho inhlanhla kunta yesi kontathu ngaphakathi emadokotela phela inhlanhla engelelo lini ngalo lelanga iNyangayezulu naye ehamba ngalo ngalo lelanga iNyangayezulu ehamba ngalo ngalo lelanga iNyangayezulu ehamba ngalo engelelo lini inhlanhla wayebuya unkosana lapha kwaJina kade ufaka upetrol iNyangayezulu singaphakathi ke endlini yakhe oh uma la iNyangayezulu umfundisi yayiphethe engene emotweni bayedlula le kajela dani imoto imile la ekamp kamleleli isikole manje imile la iloli kajela dani intali futhi phakathi lapha ekamp seyibuthise khona ujela dani intali futhi ukhuluma nayo oh iNyangayezulu yeshu kumela ukuthi ajadawe naye ngenelo linda likathuthi ngenelo linda Chakani lo i-Bedford Nestawoti manje Njawo moya uyesho yanjawo moya ukuthi badukelana kanjani endleleni kangasi ngoba ujela dani ufike eqala yena show hawu iNyangayezulu yafika mva esefikile ujala dani show ngoba isitawoti kufanele ngayisona esigijima ngaphezulu kwe-Bedford sesifika mva sokufika iloli le esho ayinikathi sisekathini lele sethuzane komzi weNkosi lapha nesho igawule ihlahla gawule ihlahla iphundla ihlahla lezi qoni ihlahla ezitshaliwe lapho zogamthilile etuzane komzi weNkosi ihlahla nansi imoto yeNyangayezulu ngene iza ejaridini leNkosi la ihamba nonkosana inkanyezi shangwe eshayela unkosana iNyangayezulu athi jela tawani hey tatsuti nansi le moto hawu ngekho noba khona nami tatsuti qonda kuyo le moto istout ikakhe moto angidala kahle ngisho emotweni ukubonana neNkosi ngoba imbizile kuba kapi stout abona umlungu lo makelwana wejalithi leNkosi ilanga ukuthi khona kwenzakala kule moto emali kanti umlungu uyipoyisa aphuma umuntu usephethe isibhamu yini kwenzakala awu sokumsindo athi umlungu oza uphakamisa isandla nje ngilahlisa phansi ngenhlamba kwenzakala yini kwenze njani ukukhuluma neNyangayezulu ke bese today esho phakathi khona umuzi weNkosi ngumuzi edolobheni phakathi edolobheni khona umuzi weNkosi ngomgwaqo lo obheka enkandla nasi isibhedlela nomuzi weNkosi nawo hawu nathi isibhedlela la nathi the police station lapha nje nakho umuzi weNkosi ke nje kunehlahla zogamthini lapho ikhona la ihlahla logamthini oh ubonana ke neNkosi iNyangayezulu neNkosi ilanga kwabe kusaba khona ngoba lo mlungu lo wathatha iNyangayezulu lo iphosa ngaphakathi ejaltini kwakhe but ozo kwenza lapha ngenhlamvu phansi bese khuluma no-over kumlungu wephoyisa kuyiphoyisa lo mlungu leli khuluma no-over futhi uma amaphoyisa lakhona kwenzakala ayise futhi kumaphoyisa afike amaphoyisa inhlali sokuthi zivive ngocele yami oh umlungu lo iphoyisa lo mlungu ngeke ngisakuvunayo mawuthi umfoni lola ngeke ngisavumile ukubona mina sisimo sasibona sinjani bese
ebiza ababe khona ngaphakathi uMfundisi uMwandla wayekhona uyena ohamba neNkosi la ngathi nobani futhi omunye wayekhona lapha uyena owayesazi ka athi uSolomusi wayekhona uSolomusi wayesazi ukukhuluma isiLungu wakhuluma noSolomusi umlungu iphoyisa lelungu ubaba babumncane wakuba uze kuba uzombona uba laba sibazuthi benzani ke timbuka esamvumelo baba komncane bona mfowabo ngoba ngasibona isimo nawe sisenjani ukuthi iNkosi yayizawuthini kwinyanga yezulu basi akekho wasi ukuthi yayizawuthini iNkosi kwinyanga yezulu akekho wasi kodwa ongibekayo nje engikwaziyo okuncane ongaka imbizile iNkosi ikhona eshowe ngemva kwalesi sidumbu isizathe ladaweni imbizile iNkosi yathumela iseshowe khona eshowe ukuthi akufike ubizwe lapha kubizwe eshowe hayi eshowe lapha ngingazi ukuthi iNkosi ifunele benza ngiyafika lapha eshowe emva kwalesi sidumbu esenzelile ithi ngikuthuma kuyihlo ubaba konzala khetha nanto lapha phezulu kwefensala kuba angiyele ngonyameni ngifuna ukubonana nengonyama la esho uyihlo ayeze naye ngonyama afike nawe lapha esho ngafika noma yini ngizohlala ngibalinde ngoba ngihamba ngemoto yamila amalande amashumi ayisithupha iNkosi ngashona ekhaya ngifika lapha ekhaya ngenhlahla baba ngamfice khona ekhaya engayile kwakhe umthandayo thuyiwe iNkosi ithi wosane ngonyama eshowe baba ngawethuka baba uyibonile iNkosi ngiyibonile iNkosi ngibonile isendlini yawo lapho uthi cambalele kodwa ngikhulumile nayo iyona engithumile ukuthi angize kuyo ize ufike ngonyaka baba wazange phethe isikhathi wavela asanga sambele imoto wasafika kwakhe umthandayo masifika lapho kwakhe umthandayo kwasengathi kukhona ukuyikhulekile ngonyaka siyafika ingonyama lokho yehlaya inyoka nje egcekeni kwakhe umthandayo iye emotweni ibuyisiwe emotweni iphindele esigodlweni iye emotweni ibuyisiwe emotweni iphindele esigodlweni ima isibona le moto esigodlweni la siyime imoto sokwehla ubaba namuntu ngoba yayingangazi mina ngonyama nomuntu oshayela le moto khuleke ubaba thasikhuleke le waye uCebekhulu lo hamba naye uba athi ubaba umfana wami omdala ufuna ndoda la Studio. Esibuye estudio sonto. Uthini uCebekhulu? Athi baba uthunyiwe lo mfana uthunywe iNkosi ithi ifuna ukubonana nengonyama esho ingonyama ithi mkhulu yela umkhulu usesho mfana kaCebekhulu silo usesho ngoba dumuzela njani umkhulu uhamba naye Siphinde asingene emotweni hamba wena mfana kaCebekhulu hamba ekhaya ubaba wakho uyomthole uyofika ekhaya ungahambe ekhaya engakafiki ekhaya ngene emotweni nobaba ngonyama hamba mina sengibalandela ngemva kusukwa kwakhe umthandayo sahlukana lapha umgwaqo usubheke ekhaya naye ngonyama sibheke kona ukuthi ingonyama yazwa ukukhuluma kokuphuma iNkosini ilanga kodwa kwathi ngo2 ebusuku afike kuba ulethe yona ingonyama
ukuze ngazi kancane ukuthi kukhona ukukhuluma ingonyama ekuthulile eNkosini ilanga ngaze ngayo ingonyama iseyifika la ephakameni emveni kokuba sibuya entabeni yaseNhlangakazi kanti iNkosi iNyangayezulu ihambise umhlangano entabeni yaseNhlangakazi ngoba inhlangano yaseNhlangakazi yahanjiswa emva kweNkosi ilanga yahanjiswa iNyangayezulu inhlangakazi ithi ngonyama mayifika lapha ephakameni ithi ngizobona ukuthi kuyikho lokhu engikwaziyo lapha ephakameni ithi-ke ngoba sengibonile ukuthi kuyikho ziphatheni kahle-ke manazana ningenzi okuzawuphambana noNkulunkulu lokhu engikubonayo ngibona engikwaziyo engakuzwa ukukhulunywa ngumkhulu ingonyama leyayithi umkhulu eNkosini la engisho lokho ukuthi abantu basephakameni nabantu nje abangabagcotshwa nababekhona ngesikhathi seNkosi ilanga nangesikhathi seNkosi iNyangayezulu awukhumbule iNkosi iNyangayezulu ingena ezicathulweni zelanga ibuya entabeni yaseNhlangakazi iyafunda incwadi ethi mene taking fasini uthe ukhona kanti kawukho ithi siseko sasezulwini siyahudlu sithi hush phuma amakhoba asala mabe aphuma amakhoba asala mabele khona lapho inangixoshane nephakameni kulo mnyama nangixoshane nephakameni thina ngithanda manje senthi baba kwasho noma ubani kwashwabana umzini uthi lo muntu kade sinaye enhlangakazi usekhuluma lokhulu manje asijikela usekhuluma lokhu ulimi manje kade sinaye enhlangakazi lolu limi alikhuluma akazange alikhulume sisentabeni yasenhlangakazi mina-ke ngisenhlangakazi iNyangayezulu ikhona entabeni yasenhlangakazi ngathi enhlizweni yami kufezekile engikuzwa engibenguzwa kusho iNkosi ngoba nangu wasezulwini umi phambi kwethu iNkosi iNyangayezulu ingena entabeni yasenhlangakazi yangena ngolunye uhlobo ongake ungulazi uhlobo njalo yangena imvunulo yebheshu ingena entabeni yasenhlangakazi iNkosi iNyangayezulu yangena ivunula izihlahla imvunulo yebheshu ihlabelele eyavula ngaso lapha entabeni iNyangayezulu ivula inhlangano entabeni yavula ngesihlabelelo esithi besethesiwe thina iNkosi hlangana uqala yavula ngesihlabelelo esithi besethesiwe thina iNkosi ijoba emphefumulweni savuma sathwala sineze salethuba yakhuluma-ke ethi njengoba size lapha ngentabeni sizokhonza uNkulunkulu ethi iNyangayezulu sikhona lapha entabeni
amaNazaretha awazi ukuthi naye lapha entabeni akuphi asokwenzani kusho iNyangayezulu. Ithi mina njengoba ngilapha entabeni nje ngizolindela engizokutshelwa ukuthi kufanele ngithini ngenzeni akukho lutho engizotshintsha ngezokunye kunalokho inani enikwaziyo iNkosi iNyangayezulu. Lokhu enikwaziyo ngizokwenza khona. Yahamba-ke inhlangano kwafika iy'nsuku zokuphela kwenhlangano entabeni yaseNhlangakazi. Iyabuya lapha ePhakameni isho lokhu ebishilo futhi ivula inkonzo izophuma ihambe entabeni. Ithi umphetho wembenge uphethe amabele nembenge siya udludla isifo sasizulu sithi udla aphuma amakhoba asala amabele. Ketjela ngithi baba manje ngimi senengazi ukuthi ngubaba ngixoxa nePhakameni. Lelo cala ngazi ukuthi siyohlala ngani lokuxoxa uNkulunkulu Phakameni. Angazi ukuthi ubani ongahlala phansi ayibukisise lento ngoba esikhathini sanamhlanje sifanele ukuyibhekisisa lento ukuthi yayisuswa yini. Njengoba nike nasho nje bafowethu ukuthi kunabantu ababehamba ubethele ngempela bakhona abantu ababehamba ubethele. Hawu masibonge kubaba uCebekhulu, masibonge kubaba uCebekhulu. Osanta la behlala esikhuluma ngabo sethi sinosanta bethu akuyibona abadala obaba abadala abanezindaba abayibeka into nje bayibeke ukuthi hayi ngangikhona ingakho namanje sidonse emkodlakodlweni wethu ngithi le interview sayenza ngisazi noma 2008 ya cishe 2008 sengamadate ngayo kodwa impela 2000 kwakuMay 2008 babuCebekhulu behlala la kwasi ematendeni. Ake ngiphinde futhi ngeke ngathi ngizothi jump usuke wakhuluma ngindodakazi inkosazana yeNkosi ilanga uAnnontando uMfundisi ngathi ngizomuthi naye abantu bayizwe lento ebekhuluma uMfundisi uthi ubengayisusela ekhanda. Ake simuzwe uAnnontando yena uthini ngo baba omncane wakhe iNkosi iNyangayezulu. Ngibingelele kini nonke njengoba indaba ezitha bakhokheli bami ngibathandayo nabayingane zami sihleli nazo kulendlu la sikhumbula khona ephakameni. Siyabonga indaba ezithi ithombi usithumelele zona nokuthi ususendleleni useyabuya ubuye neNkosi. Siyabonga njengoba intshumayelo usikhumbuza yona. Nami ngiyamkhumbula ubaba kodwa-ke phela mina angishumayela ngiyena umfundisi noma umkhokheli ngixoxa njengobaba. Ubaba sasithi ubaba omncane noma sithi ubaba AK waye ubaba kodwa futhi waye umngane wethu sonke. Wayesithanda kakhulu asivale nesikhala sikababa. Ngoba bengekho ehamba emhlangano hambe ngoyihlalela ngani kubaba no Auntie Selina ngixoxele nobaba ngidluleke lapho. Kuthe ubaba uma esehambile ngoba ngimthengele amapijama ngithi ngizomnika wona negown kodwa ngithi hayi ngifuna ukuyinikela yena ngifuna ukuphathisa uma khona isibusiso ezosinika mina direct ngingezwa ngoma. Ngase ngiwathatha lamapijama ngoba baba wayengasekho
1977 ngaya kubaba u-AK ngamfica ehleli lapha endlini yakhe ekuphakameni everanda. Abantu ke babengekho bengabaningi ngoba phela amaNazaretha ayathanda ukudideka. Ngase ngiyayena sengiphathela amaphijama ngimpa. Esethi ubaba kimi, hawu, eyami ingane engizalayo nontando ayikazi ngiphe lutho. Namhlanje ngizophiwa ingane yeNkosi. Wakhipha ubaba lamaphijama negawuni ekukhombisa abantu. Wathi ngiyabonga Nkosi kubusise. Wayesethi ke emveni kokubusa ungiphile iyeze enye ingane yeNkosi naye izongipha. Ngathi mina, hawu, usho ngani baba na? Wathi yabona lokho engikushoyo kwasho ubaba wakhe emncane. Mhlawumbe wayeneminyaka u-8 nami eyami u-6. Sasihamba sithunywe ubaba. Uthi ngaqhuzuka kambi. Uthi wathi ubaba wakho, uyabona nje ubuqhuzuke kanje Amos, uma usubuya futhi uzophinda uqhuzuke. Uthi ngathi hawu ngizoqhuzuka kambi njengoba ngiqhuzuke kambi kangaka ngisazophinda futhi ngilimale. Wathi yonke into emhlabeni iyokuphinda kabili, enhle iyokuphinda kabili, embi iyokuphinda kabili. Uthi-ke ngisho into esho umlomo ungathethi imanga. Njengoba uzongipha amaphijama iyeze enye ingane yeNkosi izongipha futhi. Uthi yabona njengoba ngilana nje amaNazaretha kade ngikhiphile. Akangixosha amaNazaretha la ekuphakameni uyazi angangifuna. Njengoba ngihleli kulo veranda nje azophinda futhi la maNazaretha angixoshe. Awu, ngithe ngenilanga ngithi ngiyafika ngamfica sehlele esihlalweni i-recliner chair. Wathi angishongo yini ukuthi ingane yeNkosi enye iyeze izongipha. Nangumenzi usefikile wangipha lesi sihlalo. Bengitshelile ngathi okuhle kungiphinda kabili, okubi kuzongiphinda futhi. Sengilindele ukuxoshwa kugcwaliseke into esho ubaba wakho. Hayi-ke kudlule lapho nangempela bamxosha. Ngithe ngenilanga sengifika ngiyombona ebuhleni. Wathi ngathini, ngakutshela ngathi bazomxosha. Kodwa uthe esezohamba emhlabeni wathi hawu ngelinye ilanga uNontando ngilindile kanti ngiyophindela nini ekuphakameni. Kade ngihleli la sekufanele ngiphinde ekuphakameni. Mina nginethuna lami, yabona la khona kulele khona ubaba wami eGesemane esandleni sokudla kufanele kube yithuna leNkosi. Esandleni sokunxele yithuna lami. Ubaba washo njalo wathi siyomphahla phakathi nendawo. Wathi kodwa ngibona sengathi sengizogcina sengihambela la engangikuthandi lokho. Angazi ngiyophinda nini ekuphakameni. Kodwa ke ngidlule lapho ezibhlungu. Sasiye sixoxe nobaba nje ama-jokes, sixoxa nangendaba kaShobani emthanda kakhulu uShobani umngani wakhe omkhulu wasemanzi Mtoti. Sixoxa nangey'ngane. Enye ijoke ayixoxo uzana athi uzwe ingane ebus stop lapha ekuphakameni. Ithi gogo wena ususangenini kade uhamba ngebhasi. Ubaba ayithanda le joke bese imkhohla kodwa vele akhumbulela athena awu wezana ibhasi. Ngithi mina hayi bo baba kulona ibhasi. Usangene yini kade uhamba ngebhasi? Athi hawu kuyafana ibhasi. Uthi ngelinye ilanga ubaba hawu wakwangisiza ubaba wakho uNtana. Ngikhumbula sengihleli ngasenankosikazi. Ngithe ngizwa wayengibize ngibeka la. Wathi sengifuna ushade. Uthi ngathi awangisafuna ukushada kade ngishada. Wathi ngithi uzoshada. Uthi ngathi uthi akaphikiswa ke. Uthi ngathi ngizoshada nobani? Wathi nayi intombi nangimadube.
uzoshada naye. Uthi ngathi hawu kodwa ngiba mina ngikwazi ukuhlala ngasikhuluma isingisi. Lo muntu akasazi isingisi wathi hayi uzosifundisa isiZulu uzosikhuluma. Uthi kanti baba uyangisiza. Ngipha umuntu ophilayo, unkosikazi ophilayo. Ngathola nokubekela ukudla etrain, ngathola nokuguqelwa. Uthi uyangisiza iNkosi. Yangipha unkosikazi. Awu siyamkhumbula iNkosi yami ubaba. Namhla khamba ubaba luthi wakhala kakhulu. Ngo-1984 wathi namhlanje khamba ukugcina. Akasekho umunye ngiyabezwa nje abanye uShembe kodwa hayi angibazi. Lo uhambile ukugcina. Hayi bandla ke ningene kahle esikhumbuzweni njomane. Nebandla lonke sibongile sisikhanye sonke singene kahle esikhumbuzweni siyamkhumbula abantu babu AK nenhliziyo yakhe enhle. Nibe nosuku oluhle nakusasa. Ngiyabonga. Awu sibonga kakhulu beku Antu Nontando loyo. Inkosazana yeNkosi ilanga. Awu sibonga kakhulu ku sibonga kakhulu kuAntu Nontando. Ngamazwi asesiphe wona. Isikhathi ke manje sithi 10 to 6 sisalelwe imizuzwana nje siphume nanda 88.4 FM. Ake ngicheke lapha ya ku Facebook kwethu sikhumbule kuphakameni ukuthi bathini ngibone nje la siyabona lapha yasi nogugu umdunge uthi asibonga ngehlabelele sazisamnandi kwisikhumbuzo seNkosi iNyangayezulu ilalela Zulu sivule ngaso leso siyabonga sangweni uthi silalele semsebenzini siyabonga bunomlando ayine sichazela ngendaba yonyawo lwatholakala ebuhleni lapho ubaba omkhulu ayenyathele khona ngenkathi kudalwa umhlaba ilona daba olukhulu lolo oluthunyalwe idimeleni. Ngiyacabanga useshilo sangweni wathi ukaluzwe idimeleni. Ke ngibone lapha ya futhi amanye ama-comment kuthi maphi esinawo kwinanda 88.4 FM mhlambe khona sokuthola nakhona sibheke nakwi-tablet yethu la ukuthi kukhonani sasixhumela lapha ya umdidiyeli wethu Canon SA mdidiyeli wohlelo wena usonkinobo mase kumaxaxa kwaMwandla wena ngokwakho ukuphetha lapho uthini ngoba isikhathi asekho sesiyaphuthuma. Sibonge nje Thabo nje usuyivulele kamnandi kanjalo ngikhumbula iNyangayezulu kunencwadi eyivamise ukuyifunda noma ngeke ngisayifunda ngenxa yesikhathi kodwa nje sebeyibhekela abalali benanda laphana ku Lucas 6 verse 27 lethi khona ninakubongwa kuni uma nizothanda abanithandayo la abanganithandi niyobathanda nini kodwa nje ungayifundela nje ekhaya isifundisa lapho ukuthi ubathande bonke abantu ungabi umuntu okhetha amabala yabo imfundiso zamakhosikazi sekuphameni zinde Thaba ipheli hayi isikhathi kuningi kakhulu ngiyabona namhlanje abalaleli abaningi balalele nangu uMhlongo la eNewland East ngibone ukuthi uthini lapha ku WhatsApp wethu nanku WhatsApp umkhili uMhlongo eNewland East uthi baba Samboti ngifikelwa inyembezi ngokuzwa kumlando omthento ohlaba usamila umthento ohlaba usumdala yiyo eyangilanda ngemva kweminyaka engu-35 nganginyathele kuphakameni ngo-1968
ngithathwe umngane owayehlala ngaseposini eNanda owanginxenxa ukuyobona umgidi kuJulayi ngingakaze ngizwe nhlobo lutho ngoshembe. Siyabonga ababuhlongwane. Ke siphinde sibone la hawu ngiyabonga umfundisi waze walikhuluma iqiniso. Let's hope balalela abantu le ndaba ayikhulumayo. Mina nginanentshumayelo yayo iNkosi langa uqobo ikhuluma ngayo le ndaba ithi maNazaretha nize ningaphumi kulomuzi ngisho kungaqhamuka ingilosi vele ezulwini ithi phumani ningaphumi ngoba lo muzi awusophinde wakhiwe kwenye indawo akusiwo umuzi ohamba ubekwa yonke indawo. Lo muzi awufani nemizi yasemhlabeni. Uma nivuma lo muzi uphela kuyoba kuphelile ngobuNazaretha. Siyabonga akasayishongo ukuthi ubani kodwa ke siyabonga icomment yakhe. Abalaleli mlaleli uma kukhona okuningi ofuna ukwazi ngoshembe iNkosi langa iNkosi iNyangayezulu zikhona incwadi intshumayelo zeNkosi iNyangayezulu neintshumayelo zeNkosi langa zikhona lezo incwadi thenga uyifundele. Sangweni ngiyangibona ukuthi uba nemibuzo eminingi angazi noma unazo yini incwadi lezi ngoba sometimes uzoloku ubuza kuhle kwesinye isikhathi ukuyifundela wena ukuthi nanka amazwi eNkosi iyayikhulumela yona la iyayikhulumela yona la yathi ungalokhu uzwa ngathi ungalokhu uzwa ngabantu sesingakugcwalisa okunye kodwa nje kube kuhle ukuthi uze uyifundele wena nangu uMondli mzukulu kaMatotoba Mhlophe wakhuluma uCebekhulu madoda babuCebekhulu osanta bethu lapho imzuzu mine manje ngaphambi kokuthi lishaye ihora lesithupha. Uthabo Sambothi useyavalelisa manje ngoba ngiyabona hayi nama comment awekho kakhulu ngiyabona ukuthi cha bekungelona vele uhlelo la besikhuluma mhlambe kuyimfundiso bekuwumlando besingalindele incingo ezingako. Kukhona la into eke yakhulunywa lo mlaleli ophumayo ethi unalo ntshuma ikhona entshumayelo zeNkosi ilanga ngiphethe first edition yayo page 56 lele nanka amazwi eNkosi lakho ake ngibuze eNazaretha ukuthi uma uchitheka lo muzi wasekuphakameni ningaba yini ningenze njani ningabuye niwutholephi uma uchitheka kuthiwa hambani. Lo muzi akusiwo osuswayo akusiwo umuzi obekwa lapha nalapha yangokuthanda komuntu akusiwo umuzi onjalo. Lo muzi wehla ezulu lo muzi wehla ezulwini wehla wafike wahlala lapha ekuphakameni awakhiwanga emhlabeni wakhiwe ezulwini wase wehliswa wabekwa emhlabeni wabekwa kule ndawo hayi kwenye akukho lapho ungabuye wakhiwe khona. Uma usuka lapha ekuphakameni kuyobe usuphelile njalo ngeke ubuye ube khona ngoba uyokwakhiwa ngubani. Yabe sifunda ke iNkosi incwadi yeSambulo 21 verse 1 to 4. Intshumayelo zeNkosi langa uma uyifuna lezi incwadi ungangithinta ngokwazi ukuthi uyithole lezi incwadi. Incwadi ebhalwe uAdvocate Mnyandu, intshumayelo zeNkosi iNyangayezulu, intshumayelo zeNkosi langa kube khona nalethi futhi isikhonzi senhlupheko. Sesiyaphuma ke manje impoka uMwandla siyaphuma sihamba ngempela na imbongisi isixhosha na imbongisi isho akukho kunye mpoka uMwandla ayisabathe lihle nje konke amaNazaretha nabalali bonke benanda abayisikhumbuzo bangene kahle esikhumbuzweni seNkosi iNyangayezulu. Siyabonga siyasho sithi iNkosi njengoba kuyisikhumbuzo siyayikhumbula ngingakho bekukuningi balaleli kuningi okusalile kuningi kushode sona isikhathi ebesokudlala nje la kukhuluma ngeNkosi iNyangayezulu kukhuluma abantu abathi bayayazi abantu abathi bayabona abanye abantu abathi sasikhona kuningi ikhona ukuthi kuphele sona isikhathi kodwa ke siyathemba iNkosi la ikhona
izosikhumbula ibakhumbule nabo obacebekhulu abantu njengoba bengasekho emhlabeni kodwa bawashiya amazwi bekhuluma lezi indaba lezi zasekuphakameni. Ngithandile kabacebekhulu ngoba uhlanganise iNkosi ilanga neNkosi iNyangayezulu wavela wabahlanganisa ndawonye nokuphakama konke wavela ukuhlanganisa ukuthi ekuphakameni kwenzeka ukuthi iNkosi ilanga kwakuwukuthi iNkosi inyanga wakuhlanganisa ndawonye nje njengoba sithi sikhumbule ekuphakameni kwavela uhlelo lwavuma ngempela. iNkosi yomusa sicela ukuthi isibusise sonke abasemsebenzini ababelalela uhlelo abahambayo ke manje abaya ezikhumbuzweni esabatheni abaphuma ku23 abazongena ku25 ikusasa iNkosi isikhumbuze iNkosi yomusa inibusise. Amen.